Kid der fil der gear, on aborde une radio, ba festival etre keltig an orien, o brave spécial, Bohuerzen. Bonjour de Rarendut, salutor Caroline. Salutor Jeanne. Nizo aru bon abaden tchot der fil der ger nani deveuan, gla ra bame sans cette oueretou monot ba taverne roué morvan, mechetu nizo ba préfabriqué Radio Broadgenet et Kreiser Festival Honorian, au sort, mais nizo tuet. Et il y a à Choco Studio Machtal Grampoers Diwan, lem laboura Sébastien Le Gouen. Himons Jenny juste wal. Salut dar, Sébastien. Salut dar. Mon madret. Ja, mon armat. Ja. A genou meve ima endro dondol, yuna kojan a Thibaut Lécroire. Penogeia, Genor. Bon, motr un tam chouer, mais bon, madé. A chumanders zun. Et bah, dame, vraiment. Cher der fil der gear, un abaden radio i festival litre keltek, de vil treier ne gen. An iham de gomans de Desco Jerry ou Neu, un chroniken et Nora Molak. Ar vechement kini gant dar mont chouk bros kos endro, gant o parlant deus orinau germanek. My name is Ellie Beaton. I am from Aberdeenshire. Okay. How do you say pedongilarir demator in Scots? Fit like Fuyidian. Can you say that a little slowlier so that the people, the listeners and the people around the table can say it after you? Okay. Fit like Fuyidian. Fit like food Idian. Fuyidian. Fu Yidian. Fit like Fu Yidian. Fit like Fuyidian. I'm so sorry, it's a bit difficult. Fit like Fu Idian. Fit like Fuyidian. Peut-être signifier durionné? It's hello, how are you getting on? Peut-être avez la road avez respond naze. You could say ne bad yoursel. Ne bad yourself. Ne bad yoursel. Ne bad yourself. Neuzen ditche durier a gezor même en ni avec der gwezelik avroskos. So it's not the same language than Gaelic from Scotland, no? No, it's a completely different language. So there's 3 languages in Scotland: English, Gaelic, and Scots. Vous auter hier hag gawer sanse de ebroskos, gwezelek, Scots hag sauznek. Dostag imond yeho officiel. Are they official languages, all of them? Yeah, they are official languages of Scotland. I like to hear that. Plijusé de glewet. Konzet meus de tutaralo de slaratang slonjova, de square, petra ave la rot, neus ave la rot yermat. How do you say that to say cheers? Good health. Good health. C'est blanc de rabou d'une tamej el yerredmat et durionné or même tra. It's the same actually. Very similar. You can also say cheers anew. Penonge il arir trugere vras d'or. Ta afa muckle. Ta afa muckle. Ta afa muckle. Ta afa muckle. Yeah, did I say it right? Yeah, ta afa muckle. Neus an ui ganei, neus an de deiro rantir a ben disadorn ar plasen ur gelte dama. In that place, right? Okay, that's gonna be nice. Cheery! Neuzon. T'adore sign. Yeah. Makol. Avit l'ar déjà oui trudjare. Non. Ya trudjare. Bon, à Sébastien, je pose à grande dramasse. Kleven meus déjà ger velse ep hier self dra momose. Kleven meus déjà dans Scott people. Bravo. Caroline de la Pojonge. Et déjà benak an cheers. Goude. Cheers. Oui, ez an aie. Bon, et Nora notre d'un main avec Barnine. Alas. Mais nizo de Sébastien Le Gouen, ja stal crampuer diwan yuna. Eh bien, bah merci Bresdor, Sébastien, de vous d'amant, que non, ma vite, en abadense, Chedderfield, Filderger, Arquizo, Elpernes, Lared, Jeanne, président, Kevrediger, Kerken, Scolidi.
et skol diwan en Orient, neuzen. Alors, Ewan, président de Argevriges AEP, d'Avlesso, chanchet onneuse, un doiré de Dober, Barskol, vraiment, bezo, Arstrolade, Penos Vernvet, Brezonek, un tom Argevrit, Arstrolade collégial, Vegret, c'est une ski, tom président des bêtes, vraiment. Ok. Ouais, d'Avle, dire. Made. A huizo iue, izio i fardain, buid i fardain krampouer, avit boudresis, i stand a zo juste kichen stand diwan, a da gent a tout penozea gonor norcher rechouer. Bon, Tom Schwer et zo vid Ober Wardro ar stalse, mais bon, évident, mais donc kere squeeze vid Oberse, mais de arrêt nos kroget da prientein tout un trau dibawe mis déjà, zo squeeze d'avat ya. Damzon, arrêt zo dirak adran ar stage vid Rena an trau zo squeeze oui. Maia ur bochat labour a zo d'ober, quoi, avit prientain an trau irog mon ar place, hag a houde pegoul si ma stand diwan amant, a houde an diben sun passet? Ja, dibawe kroget onneus diduener passet, staliet e oabet dija diriao, just a rok Laurent à festival. Preste oan da noz vez kenta vid kalstud zo deud dija ar noz vez kenta. Fiskal. A huizo kustumet geder fil, car ar stand a zo amant beple a bentolfain, diwan a zo amant beple avit chemarper e festival en Orient, a hui a zo kustumet geder fil, un drapli just ar festival etre keltiak, avida. Ja, plijaradin kalz, krogan meus dija meur pem ungen vle dija arog e oan bar ur bagad qui est mersper sur bagad bagad et ni en Orient. Ah ya, elle raison. Et donc et pas de ober sonorez pas de deg vle dija dar maresse c'est tu bon. Et je suis gonna dibawe ser blé vraiment hag bon nekel e chup egur kendel ara gant diwan ober wardro tud yulvat. A neuzen, el per meus laret bremen izo e kichen stand krampouer diwan, mais ar ble paset ne wetched amant et ta kad ken gred espace solidarité, mais l'air aran a we anvet igalek la colline neuzen, hag ar chachamant ne we peta blij d'or ar murdjelor e an ta kad ken gred, pe chetu un tom distro diwan et ta kad ken gred neuzen ar bleman. Ah bah plus jaradine ces ossures muant bout amant war l'air et oui orin à antachat kengret peguer goudé à hovid de blasso un festival de chanchen en trau auza l'erio modal à croué di deux non croué de deux dirait à l'air kengret mais arbla bla passet et wa repel dit et l'air oui luthier luderion neuzen iwe il y a qu'on verse en tête mode artisanal. Il y a l'Orio, oui. L'Orio, mais pelle wa rebelle wa vit tout dans a goudé bout an aveet a l'air se en dud zodein mais betek un des là un achement moi et Jelor car huizo et Kreiser jeu ben Kreiser jeu ya. Ah bah ya ni avait la mode Andrasse Maria dieu huizo a dur bochatu d'azo trop drôle de stand gust rampoer t'as mis partout dans mon vadara un duelan et krampouer diwan juste ah bah ya juste à voir qu'avoir juste rampoer fotarada une gouillet dur bochatra ou dire pen rampoer à dristol krampouer diwan lui à farda krampouer neuzen a peta à voura ar mouillant d'endud krampouer douce ge sucre pe krampouer salette ge dolen neuzen peta azo croet dormion daoud amzonge ja ve guerzet nanter olenet enfin olen ge nanter gant sucre ja an daouz o mat a guerzet peus krampouer a war déjà zunman ah bah ya damzonge an wanket
mais non ket an eni a war peta zo be pet zo be gwerzet, met ya ne ket fall. A neuzen a boeze de ziwan boudamant elle part peus laret evit bout djelet ge dud hag avit kejañ iwe ge dud a tro douchtan du bochat sud a gomz i brezonek hag i galek perzo a boeze iwe a boeze neuzen avit ziwan boudamant quoi avit bout djelet ge dud festival. Ah, c'est zo sûr. En istorse neus commencet de d'amzon jouer pe ser blaso dija gant ar skol kentañ skol diwan kamperle hag an ei bla neus goulennet chikour gant an orian hag ar bleman zo be skolioù ouspen evit kreñva an traoù evit da gaout tud a youlvat da vout sur ma gret a labour ar se zo be ouspenet skol baout ar bleman skol riantek hag skol banalek hag ewe assemblez gant Kemperle gwechalka. A de tche just skol a vrodjunet quoi men tamm pepler a vreiz. Ya, su breiz. Bro djunet, bro an awen, sais-tu, bon. Douillet d'arit pe jemen a skolier oiseau ar bleman i tchemerper er festival a vid ur stand de Krampuer. Ah bah, sais-tu, pez me l'arrête, Ur bochat. Ya, pimp. Ah, pamp. Made. Ouais, tud a youlvat just a war huizo a youlvat. Tout dut. Ya. Hag nizo er festival neuzen, mais goude pa vez a chu ou dewer, daoustag o peus djelet trao, daoustag o peus danset pe djelet sondadego ur sort ar zinman er festival. Ekreiz a l'erriense pe... Ya, da la rede goude ou labour e stand Krampuer, daoustag o peus djelet trao er festival. Ya, kalz trao, ya. Peta neus plijet d'or neuzen er festival. Oh au tremen strejou velet sonorez un tomik pepler hag ar strolat skos meus due klevet der da noz ouais mad startigen crin gante mad da ar stal ar club mad kalz a dud a chanchara an orian ur sart godor festival, ur bochatud a zo en ambiance, a zo brao. C'est zo skler, ne ket ar memes ker. Merci Brasdor, Sébastien, de avid de rarou ou respontaou, a huizo eskol en orian. Bremañ e achu un perpeus laredain breme ki achu an dewer a chuede genor ou labour stand Krampuer. A chu evidon. Ganin ket. A nizon de chelebrement do groniken oral, Hélène Bonieg a gagné tolpadon aouet dijor kalon e yezou keltiek, bamde ar plasen ur geltet, a je Loïc Urto de zaouet ur bajen Facebook, komz breoneg er fil, ur bleman a hez o dor micro, Maëlys Poublan. A youlvad on a baoe pel er fil hag diledet an bet RCA IV ben ar fin meus merzen e oa ket kalz a dra diver ben ar yezou keltiek hag e oan eus sonjel bep tro o kozeal gant an dud a youlvad deus ar broioal memeus e oan o kozeal ataou yezou keltiek an e oa l'er ebet evit en em gavout assemblez setu krouet meus var lene ul l'er e l'er ma relom kozeal brezonek, kozeal kemraek, kozeal goezelek hag evel just un tamm saozneg assemblez memeustra avechou, mais setu, speret al l'er a zo kozeal en ar yez a blij dit, hag deus ar yez a blij dit, ive. Setu, krouilian mou etre an dut a zo dedenet gant ar memeustra da la rede yezou keltiek o bro. Mankout a rei l'er mosse, hag on eus krouet du nan. A just mat e post kroget te Loïc d'ober ar renti var Facebook Andraze. Ja, meus krod an scrollal var Facebook with laken dut da hout e vefe l'er benaket ba fil with komz brezaneg a yezou kelke gal quoi. Meus kejet gant kalz de dut ar stroladze ba Castellin e pad sizun ve brezaneg KWV kalz a dut neus laret a vefe mad kaout l'er ban an orian with nem gave gant brezanegerien hag
ja, une tolérance d'un drap quoi. Ne klevet poat dija a rog ar pez noa kini get elen pe get penon so peus gret an naou degez var a l'air. Oh, wow. Ja. Zezo koz. Ja, c'est of course, ja. Je ben ur an bet, vid a saozneg amant pad c'hwer pe 16 war dem zonj. Meus ket gant elen... Ja, même Estra. Ja. Je ben ur ez ar bet... Ja, mais a rog an bet je ben ur ez e pad toz degla hag di babet meus chanchen tammik a ze e ran vardro leuren var plasen ar broioù keltiek, mais a rog e oan jumet ur ez a stupenos meus en gavet gant Loïc. Ne oui, eke brezonek d'ar mareze, sais-tu? Mais kendrechet gant ar fil d'am sonj lakad e fri barz andraze, diski ar yez, a kana ar yez ive, hag vraiment eo barek kenan. Ne penon skavout an apéro an digor kalon e brezonek ar fil. Gav bemde da c'hwereur var plasen ar broioù keltiek, neuze a gleiz d'al leuren eve... Kichen an davar. Kichen an davarn, kavid ar baniel gant broioù keltiek varnan hag evo kavet ar strolat. Ouspen apéroioù e brezonek e zeus ie ur badge evit gouzout piou a war brezonek skrivedek komzan brezonek. E pat pevar bla e oan e karek deus ar gomission brezonek ar fil hag e moa savet ur strolat tut a gomze brezonek o doa c'hant da lakad da vont varou gant ar brezonek ar fil. An kavet meno choun, men ne oa ket be laket e pleust evit a begou a bep seurt a begou. Hag ar blaman e be chanchet skipay ar fil e be chanchet un tamm traouzo, enfin men on ket dilenet ken nous on ket, mais kemeret ebe dendro tout ar meneo chouze hag meneo chouzo zo be laket e pleust. Hag unan aneo a oa neuze ur badge evit diskouez d'an dut evit komzet brezonek gant in da skwer. Gant logo ar fil neuze o davad ar fil neuze prestet un tamm al logo. Evit ma c'hellfem diskouez d'an dut evit komzet brezonek gant an dut. Hag aze on be souezet pegurez eus dek badge a pevar ugen zo be gwerzet aze. Hag aze, evit ar vechkenta ne oam ket ur c'hortoz an draze, neuze on mlaouen kenan. Hag ur film ave kavet neuze ar badgement var an dut e c'hellit koze al brezonek ganto. Huizo ichila an abaden chot d'ar fil fit ar ger donemat dendro. Ni zo ni gant Sébastien Le Guen, c'houez car benefin yuna kojan peus tra al de goulen dehan. Ya, un dra a zo mil a boez ur seurt e produio ou krampouer diwan a zo lechel va dara neuzen. Ja. Hag a venita ur produio so gelavet lar dain. Deus ar vro, deus bro an orian, deus langonet, deus riek sur belon, deus kemperle, kandregan deus ar vro, pas tout ne ket bio, mais an anter, muur an anter zo bio. An dra zo a boez a vid diwan labourat ge produerion lechel neuze. Ya. Se zo pouezus, vid diwan. Ya. Ar bleu diwe zo bio a mat... Mat kenan, ya. Hag dutchet ar miem tra i pepler festival d'am sonj, non. Non ket sur. A just a war a yei de chikour da oustag ima chikouret gediwan stalio aral evit fardain krampouer ar ur fil. War ar fil eve labouret vid ar skolioù, an ol skolioù, hag ma ve gouniet an arrand zo naise zo dispartiet etre an ol skolioù. Neuzen hui a yei de zebrain krampouer iwe, krampouer diwan. Ur seurt, fardain arit, mais de brain arit tamech. Debet meus meur a eni dija, méchance fenoz evo une andal, ken mad e main, sais-tu? Merci Brasdor, Sébastien. Merci Brasdor. Nous on tchod stal krampouer diwan, peut du an tchod a chu ur festival. A juste wal dijuener passet ban orian oe komansot ur festival, a boudoué o diskoué adeg an ouet breir keltik jo pik eslamata. Liamede un tilse jo diskoué adeg hag oe peu savet bar midi breir bar oeant bleso, tcher o pitch goulenata oe peu laket ur verse, a o yor trous o peu jo diskoué adeg main.
Ja, pem kandein oe deut de chilo a da jemer pers un tammig hive rendiviz aouzet gant emvod geltet. Di gener oe evit de kentan festival. Bedwebet e Nora Heno hive a duelet Serge Bozek zo duar war brezonek hag ar bet gelt. E kompagnoù nervat Serge Bozek-Guillon d'ur meur aviz echt de viltriarnugen benorian a vedem vod ur geltet, tut zo be foket gud ur fet de roulen hag ima brer kelt a vet juir en idantelerman. Daoustag e kavet oe focus per oe bedem bannet gemir di brer Bretagne tri fudge a Celtic Pudge Goulenata. Ja, ma klemme konz hag un esposadur zo bet a mirdi, a musée breizen ze e hon, an an tchebeu di huilet, an elan tchalar nitra di ar ben de per, oe presentet tre just, me klemme konz hag un tabut savet ze tre un dud oe kinidiot un esposadur sen hag spesialistot un tamet hag ur geltet petamant hag ur heo keltek. Bon, per change an mi, un dra jetant d'ober a zo termenañ o dir kelt, petra signifie kelt. A meur a acheter zo dir kelt, peve konzer a keltet e changer d'ortu, enfin, skeden zad un dut, de jetant a zo brezelourion, tokarniaou, a zo fen, kle an hir, hag e vive e amzir an warn. Bon, c'est toazan un an hag un terminadeuriel bod impliot, mais echtro e d'un drasen e kelt. Hag ur goulen a ral, a zo de heul, hag un dut se, bon, penchetan imen i viven, a drestol peusor hier veze gete. Liesmad i ve penaus laket ar un drop keltet a sevenadur laten petamont sevenadur Alstadt. Daoust hag an drase zo ken sur se. Daoust hag an dut se oe tu de gonza keltek. Notche ken sur se mi. Neuze daoun tu ma ret termenañ d'orentural ur sevenadurer kelt, de l'air de sevenadurer amzir an warn hag oe neuze prantan un hen amzir, chetu a zan un dra d'orentu, hag d'orentural tir kelt avid konz hag un den gonz ur hier keltek. Perzou a fait breiz hag a fait vrotonet va rizou cheme breizel a tau, an der seuz sur iman kelt de la rede tud gonz ur hier keltek, a de chet douetans de gavit diarben an drasen. Deus ene ur hier, tchentor hag ur liam gud un amzer paset, gud un amzer baset, un amzer dremenet, hag ur broiaouse. Ur redebous kler, peve impliet kelt a bar tacha de yehonier e signifie keltek dirionne, tu de gonz keltek. C'est-tu? À Caroline, lui peus goulenat d'Éric Marchand, petra et jonge d'en affaire ce. Ja, car me fen zo belaket ur goulenman. Boudera edurionne ur sort rumat pe famille musique keltiek, a ben vefe ur rumat JC et ma ur musique breton a bas. Neuzen Éric Marchand hag zo spécialiste deus ur musique Moselle pe modal. E galek neus responten dain. De gomans. Breiz zo vro diou yes maneketer yes galo zo yes roman hag nanter deus bro breiz a goja ur yes roman hag nanterel ur yes keltiek. Goudeze, ve kavet tonioù henvel mat tre bro galo a bro djenet tonioù laridei pe androioù traoù gise. Zezo tonioù apojaou henvel tre deus un daoudu deus un hars limite linguistique en brezonek. Petelarin c'hwez gojam un tamm deus luskaou, le ritmaou. In broskos hag e bro iverzon ve kavet lies war, luskaou 16 eiz, vel tagada vel gigaou ar gig. Breiz, boutso nebeut tonio, nebeut dansaou, vel derobeioù en anternos o chaoun arvor, hag un tamm ive tal kichen duenet l'erve kavet balruis. Etc. Met neus ket kalz. Non, bidon me, ma se musique deus Breiz, zo tostor deus tout vekavet e broioù reter, broioù un orient, peut dire doare même de gano, de zono, zo henvel mat deus pez vegret gar musikaou Moselle, modal, vekavet
das brouillou arabe et turc hag ispen deus peut dire quand on est de tud deus Tadjikistan ya hag kavet même tonio melodioù havel mat deus pezevije akonomni et krezbreiz. Pesa mod halet displeget, petae en modalité. Bah, son RS modal, mosel, or poesusor zo un ton, neus que d'accord dao, ebet, vel vegreit barjas, et son RS classel, hag dressé, libre en même temps de gano notenau, l'air me prend de gano ne. Na neus que m'évident, notenau, vel kavet notenau du, pe juen, war au piano, bidon ne que poesus de ganom. Ah bah mesk en musique moselle, musique indo-européenne. Peut-être zo ispicial gant musique bretonne. Bezo tro a havel mat a gant de beti fer, ve kavet ive, da square. Quand a diskan ze meus que klevet l'air yoabet, hag ar vombard hag ur binou son of da wadao, ze ne meus que klevet l'air yoabet eve. Model e broduenet ve kanet kan a wenou de respont, un non a gana hag doudenn dud responta goudenain eus kaset un ton, a ze ve kavet e meur a seven a dieu. Vid istor de route ma musique breiz ve fe keltiek pe gate. Zezo on affaire philosophique et politique. Ma peus rand de gaut trao hanvel ispenderiez re son erezet de broyou keltiek moyen zo, ma peus rand. A ma peus ket ne ket on affaire re boezus vidon. Poparin je jonja vel neus rand, mais non ket genet huikous ket gant l'affaire ze. Cher d'or fil d'or gir, un abaden radio i festival litrekeltek de vil treiarn-ugent. Chetu martou macha bremañ a chu un abaden tchot d'or fil d'or ger, a ya las nani deveuan we. Ya, l'aredain ma mignette Jeanne a Yuna, peta peus rand d'ober inoues, pi peus rand de velet, pesor dans peus rand de dansal. Ah oui, Sébastien, l'aredain, oui, peta au programme. Fenoz. Ya. Fenoz, niai ober evan tassad gant mignonet a goude nevin kepel mont a gousket Fenoz. Comprenant rond. Mon arien de velet de Porzieu a zo Narvech saveg bagad sonerien en orient car bagad ça lida i daoudjen vle ur sort arblement neze malzo arnon Juliette en Narvech ça neze navo chinois et un théâtre da 9h. Han devant ba off un tamich don tavarn roe morvan Juliette petazo en zone ba me wia yeuse kerbedik et son hag un an oral rand de velet don drama dans salon tamich a evain on tassa de ve sur wall. Ya, ma des brave au programme. Ah, merci d'avou tu chilawet shirt de fil de ger. Merci brasda Jeanne, Yuna, Thibaut, a Sébastien. Evite un abazen divezat. Et ni a de chela juste wall au rochterwet de kerbedik. Allez, tcheno tout d'un dut. Joriotan. Chez nous. Chez nous.